Abashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Twifurije igitondo cyiza, tuje mu makuru yacu ya mu gitondo yo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 2024. Ni amakuru mugezweho nanjye Mushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Senama. Mwaramutse mute? Twaramutse neza Mushakamba, namwe mwaramutse neza? Yego, natwe ni amahoro. Ni amahoro. Ingingo zacu z'amakuru ni izihe? Tutarinjira mu ngingo, twibutse abadukurikiye, ejo twavuze umuturage wo muri Kivu y'Amajyepfo bari bafashe bamufunga ko yibye drone ya gisirikare. Yego. Ariko buriya ngo banamuhoraga ko inka ze zayiriye, bwana Mushakamba, ngo yoroye inka ngo buri inka ze zayiriye. Inka se zirya drone. Banza baragize ngo drone n'umukenke cyangwa ikindi. Iyo drone rero ngo yaba yabonetse, ariko uriya muturage baracyamufunze, bwana Mushakamba. Ahubwo se urazavamo, njye nabonaga ari urwiyenzo bashaka kugira ngo bakunde ni inzira yo kumukuraho amafaranga bashakanye. Reka rero dukomeze turebe inkuru tugiye kuganiraho. Turarebera hamwe aba FARDC na Wazalendo bapfiriye i Karembe. Ziko bimaze iminsi bikomeye hari i Karembe. Abahaguye rero turaza kubarebera mu mibare. Ikindi tuza kureba, turareba abakomerekeye Karembe na Gahira babuze ubuvuzi. Ariko nanone ahangaha turaza kureba imibare y'Igahira, bwana Mushakamba. Turaza kuvuga ku mibare y'Igahira, turarebe n'ibyo baramutse bavuga ku ifatwa rya Karembe, Gahira, ahitwa Bigogwe, Karembe na iri hamwe na Ihura. Ibyo bavuga aho ngaho ni muri Warikare. Tugaruke muri Masisi turebe ibyo bavuga ku ifatwa rya Gahira. Ariko Gahira yo bari bayisanganye, ahubwo babambuye ahitwa Bigogwe. Yego. Ni birometero bigera muri 4 uvuye Gahira. Ariko ubwo M23 yari yaranze no kwinjira muri centre nini y'ubucuruzi ya Gahira. Ejo ikaba yarinjiyemo, bwana Mushakamba, ikaba yarabirukanye. Ibi byose turaza kubireba. Noneho tuze kunyarukira i Goma turebe amasasu yarayavuga menshi cyane buracya. Abantu bagize ngo Goma igiye gufatwa. Turaza rero kureba impamvu y'ayo masasu menshi. Ikindi tureba buriya Tshisekedi yagiriwe uruzinduko i Kisangani, mu mujyi wa Kisangani, ni mu ntara ya Chopo. Turebe ibyo yahavugiye, bwana Mushakamba. Turaza kureba ibyo yahavugiye. Kera uruzinduko rwarabaye. Rero tugere kuri iriya ngingo ya mbere, aba FARDC na Wazalendo bapfiriye i Karembe. Bwana Mushakamba, ahangaha biteye ubwoba pe. Ubwoba, haguye abo mu rwego rwa koronere, abo mu rwego rwa kapitene n'abandi. Ni imibare iteye ubwoba, bwana Mushakamba. Hari igihe ariko tuyivuga abantu bakibaza ko twahimbye, harimo ibikabyo, harimo ibirungo. Ariko nta birungo birimo. Iyi mibare ni kwiri, ni uko nguko imeze. Aho bibaza ahantu havugira imvura y'amasasu imeze kuriya, ayo masasu asiga nk'uruki. Bwana Mushakamba, iyi mibare ndahamya neza kuyibitseho. Bimeze bite? Abantu bagomba kumenya impamvu ahantu hababaza umwanzi cyane. Noneho byatangazwa ngo hafashwe, bakajya mu bitangazamakuru bakabeshya ngo sibyo, ngo bahisubije. Uko byagenda kose nuko kugira ngo ahantu h'ingenzi nk'aho hafatwe, nuko umwanzi aba yahakubitiwe bikomeye cyane. Nibyo abapfuye baguye Karembe ubu harabarurwa abantu 245 b'abasirikare. Muri abo ngabo nta musivili urimo n'umwe, kuko abasivili bamaze kumenya uko bigenda bahunga hakiri kare iyo babonye intambara itangiye kuba, kubera ko bazi neza ko nizi Wazalendo nizi FARDC zibica. Rero mu bapfuye harimo abakoroneri babiri, koroneri umwe wa FARDC witwa Murayire, ndetse n'undi mu koroneri
wazarendo witwa Colonel Sibomana Mugorozi. Mu bandi bapfuye harimo Kapiteni Pablo, irindi zina yitwa Muhindo. Hakaba Kapiteni Ismael yitwa Ndoronga. Yego, abo ngabo rero ngo baguye muri ambushi bahunze urugamba, ariko urumva hari abapwiriguruye ku rugamba, abandi batangiye guhunga, bisanga baguye mu maboko y'intare zari zabazengurutse neza, ubundi noneho zibica neza ku buryo bworoshye, aho bahungaga bamwe bagana mu bice byerekeza Breusa, abandi bagahunga bagana Pinga n'ahitwa Mirimo. Ibyo byose ni ibice bahungaga baganamo, intare za Sarambwe zimaze kubanoza neza. Rero Bwana Sentama, abantu bakibaza impamvu nyuma y'uko batangaje ngo M23 yongeye kwisubiza Karembe, nta mu wazarendo cyangwa nta mu Kongomani uko uvugira Kinshasa wongeye kuvuga, nuko imbaraga bari bazanye bashaka ngo kwisubiza Karembe zari nyinshi. Hari batayo zaturutse muri abasirikare baturutse muri Kisangani, cyane ko byari na ngombwa ngo baveyo baze barebe ko bakumakuma kubera Kisekedi agiye kugera Kisangani, ariko barakubiswe bikomeye cyane. Aba FDLR barapfa, aba CMC Nyatura barapfa, ndetse n'abandi batandukanye. Wenda misenge kuri uyu mukoroneri ngo witwa Sibomana Mugorozi, ubundi ngo amazina ye yandi ngo ni Sierra Mikoko. Nk'uko byatangajwe, yari umuyobozi wungirije wa Mayimayi ACNDH abazungu. Noneho uyu mugabo akaba yarapfiriye i Karembe. Uyu mugabo rero abangaba ni babandi barazengereje n'ubundi abaturage muri Masisi, aba ba Mayimayi abazungu abantu barabazi, bari barazengereje abaturage muri Masisi, ariko M23 irabakubita, barirukanka barashwiragira, bahungira muri Warikare bajya kwifatanya na bariya bandumendume, ariko birangira mu mirwano uyu koroneri ahasize ubuzima. Ariko abantu bumve neza, niba koroneri apfuye, abandi aba yapfanye nabo ni benshi cyane, ku buryo n'iriya mibare tubarura 245 bashobora no kurenga, usibye ko noneho n'abakomeretse nabo bari gupfira mu mpande n'impande mu bitaro, bitewe no kunanirwa kubavura n'ubufasha buri kuba bukeya, nabo ubwabo batari bakeya. Ariyo mpamvu iyo twavuze 240 icyumweru kirangira babaye nka 250, kandi bose bakuye ibikomere muri rwa rugamba. Bwana Sentama, ashobora kuba nawe hari amakuru bifiteho, cyangwa se tukareba indi nkuru ikurikiye. Bwana Mushakamba, urakoze cyane. Nta nkuru irenze iyo ngiyo mfite, imibare nari mfite nanjye ngira ngo ni iyo ngiyo. Urakoze cyane. Reka tujye ku ngingo ikurikiraho. Abakomerekeye ku rugamba ba FRDC muri Karembe na Gahira babuze ubuvuzi. Bwana Mushakamba, ngira ngo nta n'ubona. Ahangaha rero biragaragara, hari abasore babiri bagaragaye bagejejwe mu bitaro i Goma, aho barimo batabaza baryamye ku gitanda bavuga bati twabuze ibyo turya, ntituravurwa, nta mazi yo kunywa, nta muntu turwaza, ntawe tuza ahangaha, dufite ibibazo. Wabonaga ko batabaza kuko ugasanga kurwanira biriya, ugasanga ari ibindi bintu bica morale yo kurwanira FRDC. Bwana Mushakamba, gukorera utakwitaho, ubona nta ntege biha umuntu zo gukora akazi neza. Bwana Mushakamba, navuga ngo iyi ni imirabyo inkuba ntizirakubita, kubera yuko M23 isigaye ifite systeme yo kwica benshi icyarimwe, kubera ko kubakubita bagatwikwa n'umuriro bagahunga, benshi bakahunga ari bazima, ntabwo bituma bava ku izima. Kubw'iyo mpamvu rero M23 yize systeme yo kwica benshi icyarimwe, ikabakubita, baba bari no mu mirwano ikabashaka uburyo bakubita nambushi, n'abashatse guhunga ikabakubita kugira ngo batazongera kugaruka ngo bice abaturage.
ibyo rero biri mu bituma bahitamo, urumva abapfa ni benshi n'abakomereka ni benshi. Icya mbere Kinshasa niyo yaba ishaka kubavura, ubwinshi bwabo bwatuma kwitabwaho kwabo kuba guke. Ikindi cya kabiri, n'abayobozi bacika intege cyangwa se abavuzi, kubera yuko bazi neza ko FARDC igeze ku rugamba ikabona bishyushye, birasa amano, bakirasa amaguru, bakirasa ahantu hatabateza ikibazo gikomeye kugira ngo bagende bahungire intambara mu bitaro. Ikindi Bwana Sentama abantu bagomba kumenya kindi ni uko bose baravurirwa i Goma n'ahandi bakavuriwe. Ubushobozi bwa Kinshasa bitewe n'indyahuro, niba bohereje miliyoni, ubwo ni urugero ntanze, miliyoni yo kugura imiti, bagomba kugura imiti y'ibihumbi 400 kugira ngo ibindi 600 babigabagabane. Kandi nabwo imiti ikagurwa mu mafarumasi n'ibiki by'abasirikare kugira bigende gutyo, ariko kubera ubwinshi ntabwo bashobora kubigeraho. Rero ibyo bintu bitatu, icya mbere cyo kuba ari benshi, icya kabiri cyo kuba nabo harimo abirwaza cyangwa birasa by'amafutifuti, icya gatatu kuba indyahuro, kuryahura no kwiba imiti n'ibindi, ibyo byose biri mu bituma bikomera. Rero mu minsi iri imbere, uko iyi ntambara turi kubona igiye kongera kubura, izaba ari intambara ikomeye cyane, kandi bapfira mu bice bitandukanye cyangwa banakomerekera mu bice bitandukanye, kuko Sentama urabizi FARDC niyo yigiriye inama ngo yo guterera icyarimwe, bagaterera Sake icyarimwe ubwo wenda na Karembe muri Warikare no muri Rubero bakajyayo, no mu bindi bice bya Masisi muri za kote za Bibwe Nyange higiyo naho bagatera, ugasanga batereye rimwe ndetse na za Bweramana ahantu nk'hatanu, bibwira ngo M23 ifite imbaraga nke, kandi ahubwo nibwo igiye kubakubitira rimwe, noneho access zose zigafungukira rimwe, igafata ibice byinshi icyarimwe. Rero Bwana Sentama, ngira ngo umusirikare wa FARDC amenye ubwenge, yajya yiripotinga cyangwa se akikura mu gisirikare hakiri kare. Niko bimeze Bwana Mushakamba, ni ukwiyarura, naho ubundi utaziyarura azahasiga umutwe. Bwana Mushakamba, urimo urakoresha ikinyarwanda kiremereye kizimije. Injyahuro ni iki ku batwumva kugira ngo babisobanukirwe? Injyahuro ni kwa kundi umuntu ngira ngo injyahuro niba biva ku kihe kinyarwanda mu ruhe rurimi ntabwo ngize neza, ariko ni kwa kundi umuntu agavura, kugavura, aho nk'uko bisanzwe bikorwa. Kinshasa igiye kugura indege yari ya miliyoni 5 z'amadolari, iguriye miliyoni 2-3 bakazirya cyangwa se bakazigumana. Rero 3 zikajya mu mufuka w'abagiye kugura, yego zikajya mu mufuka w'abaguze. Ni kugavura bikorwa n'ibisambo biri muri FARDC ndetse no mu buyobozi bwa Kinshasa. Urakoze Bwana Mushakamba, reka tugushimire. Twarahangaha Gahira, kuri Gahira rero Bwana Mushakamba, twavugaga bakomerekeye haba Karembe na Gahira, ariko hari n'abandi 24 abasirikare b'imitwe itandukanye FARDC nabo bifatanya, hari 24 baguye hari Gahira Bwana Mushakamba. Abandi bagera ku ijana nabo barakomereka. Hafatwa imbunda irasa 11 mm n'amaboxi abiri, n'amaboxi yayo 11. Hafatwa na machine gun 2 na boxi 2 z'amasasu ya machine gun. Bwana Mushakamba, uwo umusaruro w'urugamba rwo muri Gahira ejo Bwana Mushakamba. Gusa icyo tutamenye ni ukumenya ngo mu bahaguye bariya 24 harimo abafite rankazi. Bwana Mushakamba, ngira ngo nabyo turi buze kubimenya kuko amakuru agenda yinjira gake gake cyangwa sohoka. Ikindi Karembe naho ngo abapfuye ni benshi cyane, intwaro zahafatiwe ni nyinshi ku buryo budasanzwe, nubwo wenda M23 itakigaragaza amafoto n'amavideo, ariko ngo ni nyinshi ku buryo rwose
zizafata warikare zamaze kwigaba. urakoze Mushakamba, reka noneho tunyarukire i Goma turebe amasasu yarayavuga muri uriya mujyi. ntabwo byari byoroshye na Mushakamba, abantu bawutuyemo ntabwo basinziriye kubera amasasu yarayavuga. aya masasu rero abantu babanje kwibaza ko habereye urugamba. nta rugamba rundi rwabereye i Goma, ahubwo byari ibisambo birimo byiba, kandi akenshi biriya bisambo biba birimo wazarendo, biba birimo FRDC, biba birimo abapolisi ba Kongo, abantu nk'abo ngabo. ahubwo nibo bwana Mushakamba rero ibyabaye ni ibingibi, aho bageraga hose barasaga, ariko by'umwihariko basahuye ahitwa kwa Eva i Bujovu. bakubise abantu barabasahura, babasahura ibintu bitandukanye ahagana isaa 3 z'ijoro bwana Mushakamba. ahandi nahitwa Turunga urahazi, ni ku mwegege w'ikirunga kinini, ariko haba utuntu tw'uturunga nka 3. bambuye umupapa, barabona umupapa, ubwo ni umugabo witwa Kapita Boniface. aho ni hafi ya antene 3 kuri 3 antene. ahitwa Kiheru bakubise batababariye, naho bakubise abantu barambura, kandi nako barasaga. ahagana imugunga kuri CAV isaa 10:10 mu rukerera, bamena inyamazi 2 batwara ibyarimo amafaranga, amatelefone n'ibindi, ariko nta muntu wahaguye. ahandi ni ahitwa Kanzana bambuye umugabo bivugwa ko ari pasiteri, baranamwica bwana Mushakamba. ngibyo bijyanye n'amasasu yarayavuga hariya mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho. bwana Sentama, byarangiye ariko banasubiranyemo, kuko ibyo bibye kubigabana byananiranye. aba FARDC bashaka gutwara byinshi, aba wazarendo birangira barasanya, ariko biza kurangira batuje bumvikanye. nibyo koko Mushakamba, urumva kugabana ibintu basahuye ntabwo bumvikana, buri umwe abashaka kwikubira, noneho bikavamo kurasana. hari n'igihe bajya bahagwa rero. reka ushaka kugira wazarendo abana timufate bikeya, bakanga. yego bwana Mushakamba, rero reka tunyarukire hirya mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani. yego kera kabaye yasuye umujyi wa Kisangani bwana Mushakamba. aha ngo hari mu rwego rwo gutaha ikibuga cy'indege bari bamaze gusana ahitwa Bangoka mu mujyi wa Kisangani. aha rero yahavugiye amagambo bwana Mushakamba. yego rero uti yagize ati nta kindi yibanzeho kindi, yarateruye ati itegeko nshinga ryacu ntabwo ari ryiza. nawe wibaze, igihugu kiyoborwa n'itegeko nshinga bavuga ko atari ryiza, ubwo urabyumva. buriya niyo mpamvu byazambye. arongera rero ati itegeko nshinga ryacu dufite ubu ryandikiwe mu mahanga, ryandikwa n'abanyamahanga bwana Mushakamba, kandi n'intiti tuzi muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ibi byo urabivugaho iki? ngira ngo nta kintu kibura urwitwazo. yego rura n'urwitwazo kugira cyane ko ashinjwa byinshi. yego ikindi akaba yifuza ngo kubaho nk'umwami. yego rero agomba gushaka icyo anenga itegeko nshinga rihari. yego arongera araterura ati hakwiriye itegeko nshinga ribereye Kongo, ribereye abakongomani, bijyanye n'ubuzima bwa gikongomani. arongera ati ntabwo jewe mfite ububasha, yewe nka perezida simfite ububasha buhindura itegeko nshinga, ariko ni mwebwe abaturage, binyuze mu cyo bita kamarampaka, ariyo referandumu mu ndimi z'amahanga.
noneho aravuga ati arerura, yageze aho yerura aravuga ati umwaka utaha, ubwo ni ukuvuga 2025. muri make ni mu mezi abiri, nyuma y'amezi abiri ari imbere. aravuga ati mu mwaka utaha nzashyiraho komisiyo yo ku rwego rw'igihugu izakurikirana ibijyanye no gutekereza uko hajyaho constitution cyangwa itegeko nshinga ribereye Kongo. Ibi bisobanuye ko hazabaho kuvugurura itegeko nshinga bwana Mushakamba, kurihindura. Ibi ngibi icyo agendereye ni ukuvanaho ya ngingo izitira umukuru w'igihugu imyaka runaka ashobora kwiyamamaza kugira ngo ayobore igihugu cye, bityo bikamuhesha kwibera umwami bwana Mushakamba. ibi bintu babivugaho iki muri rusange? uko byagenda kose Kisekedi ntabwo cyangwa abanyekongo ntabwo bazabyihanganira. Impamvu mbivuga ni uko Kisekedi yarwanye intambara ikomeye cyane ubwo uwo yasimbuye Joseph Kabila yashaka guhindura itegeko nshinga. Icyo gihe yihuje n'abarimo Moise Katumbi na ba Vital Kamerhe bari kurwanya ko itegeko nshinga ritahinduka, ariko none igitangaje uwarwanyaga ko badahindura itegeko nshinga niwe urimo kurirwanya, ugiye kurihindura. Ibi kwereka ko si inyungu z'abanyekongo zikenewe, ahubwo hakenewe inyungu ze bwite, kuko yaba zari inyungu z'abanyekongo n'uwashakaga kurihindura bwa mbere yitwazaga inyungu z'abanyekongo, ariko baramwangira. Sinzi niba inyungu z'abanyekongo zitagaragaye cyangwa zitagaragaye Joseph Kabila yagaragaje bakazanga bakanga ko itegeko nshinga rihinduka, zigiye noneho kugaragara uyu munsi ku bwa Kisekedi. Bwana Sentama rero uko biri nuko bigaragara, uko byagenda kose Kisekedi arashaka kugumana ingoma, ariko si bizamuhira bitewe nuko ngira ngo wabonye ubwo mu minsi ya mbere yo kwiyamamaza mu kwa 12 umwaka washize ukuntu bamurwanyije, nubwo yabashyizeho igitutu cyo kubica no kugira gute, ariko ubu ngubu ndakeka bariza andi mayeri yo kumurwanya. Ikindi ashobora kwisanga byoroheje namara gutangaza ko itegeko nshinga rigomba guhinduka, bizorohereza intambara M23 bitewe nuko hari benshi bazava kuri Kisekedi azira kwa guhindura itegeko nshinga bemere kwiyunga kuri AFC M23, birangire Kisekedi agiye kurwana intambara n'abakomeye bafite imitwe itandukanye ya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi arwana mu bihugu hafi ya byose. Biriya rero ndabona Kisekedi uko byagenda kose azakorera kudeta itegeko nshinga, ariko nawe abaturage bazamukorera kudeta uko byagenda kose, kuko nk'akatanga haramutse havutse umutwe Moise Katumba akemera gahaguruka ku mugaragaro, ntihazabura muri bari abasirikare bakomeye, ntihabura abahita bivumbura nabo bakashyira abandi ku gitutu cyangwa se bakahaguruka abakorera Kisekedi bakabafunga, ubundi intara zikagenda zigenga. Gusa ikiriho cyazashoboka cya mbere bitewe n'akajagari ka Kongo kabaye kenshi, nuko bizarangira habayeho kwigenga kw'intara zitandukanye, by'umwihariko nka Katanga rwose izahita yigenga kuko ni umushinga uhari. Ubona abanyakatanga bamaze kwakira, birashoboka rero ko bashobora gukorana na bamwe mu basirikare bahari, bundi bagahaguruka bahagurutse bagakuraho cyangwa se bakabuza itegeko rya Kinshasa kongera kugira agaciro muri Katanga, bakigenga. Guverineri uhari bakamukuraho bagashyiraho uwo bashaka. Kivuho biroroshye cyane kuko Kisekedi nabitangaza byihuse, abari muri za Kivu y'Amajyepfo, abari muri bya bice bya Ituri n'abandi bazahaguruka bagira imbaraga, bazamure ijwi hejuru, ndetse na Kisanga nawe yabitangarije bazazamura ijwi hejuru. Rero Kisekedi wananiwe kurwanya M23 yonyine, naramuka aterewe rimwe n'abanyagihugu mu bice bitandukanye, azisanga akorewe kudeta kandi adashobora kwigobotora. Bwana Sentama,
nibyo bwana Mushakamba, ahangaha muri Katanga uravuga abasirikare barimo imbere, ariko twibuke ko hari n'ababahakomoka bari hanze batoroheye Tshisekedi, barimo n'uwahoze ari perezida w'igihugu we yasimbuye bwana Joseph Kabila, ariko hari n'undi general nawe ndetse ujya avuga ubona ko bitoroshye, afite agatuza hariya muri Katanga. uwo nta wundi yayoboye polisi y'igihugu hariya muri Congo ni John Numbi. Bwana Mushakamba ngira ngo uramwibuka, ujya wibuka n'ibyo atangaza yamagana leta ya Kinshasa. Nibyo John Numbi banavuga ko ari we cyangwa se ari we uri inyuma y'umutwe w'abitwa Bacopo Mai Ndombe, niba ari Ndombe niba ari iki hoya ni abateke Mabondo. Yego. Nari mbibagiwe ariko bitwa Mabondo, umutwe wa Mabondo. Yego. Kandi urabizi bajya batigaba ibitero bakagera no muri Kinshasa bakisubirira inyuma. Urumva rero ko hariya ntabwo bizaba byoroheye Tshisekedi guhindura rya tegeko nshinga, cyane ko batangiye no kumwamagana buriya. Ndagira rero ngo tugeze ku musozo w'amakuru yacu bwana Mushakamba. Mbere y'uko turangiza reka turebe, hari ibirimo kuvugwa muri Congo. Urabona ko bahiye ubwoba kubera ifatwa rya Karembe, Ihura ndetse na Gahira. Aha hari inkuru yasohowe na Tazama RDC aho bavuga ngo après la tombée de la localité de Karembe à environ 36 km de Pinga dans le territoire de Walikale, ce soir nos sources dans la zone affirment que les rebelles soutenus par le Rwanda, niko babivuga, se sont renforcés avec 4 camions remplis de rebelles, dont se sont arrêtés à Ihura et 2 autres à Karembe. Ngo umugoroba bavuga umugoroba w'ejo, yego, nyuma y'uko Karembe ifashwe ko babivuga, nimbivuga niyo abantu bumve ko ariko babivuga. Hari abahoze bavuga bati murabeshya, ntabwo FRDC yongeye kwisubiza Karembe, ariko twavugaga ibyo bo bivugiye bwana Mushakamba. Yego. Ahangaha rero bakaba bavuga bati mu mugoroba uriya munsi w'ejo aho Karembe yafashwe ndetse n'Ihura, mu duce turi hamwe ni muri teritwari ya Walikale ariko hegera teritwari ya Rucuru n'iya Masisi. Ati muri uwo mugoroba M23 yongeye imbaraga mu birindiro byayo, izana amakamyo 4 yuzuye abasirikare. Amakamyo 2 yagiye yerekeje Ihura, andi 2 yerekeza Ikarembe, ahagarara Ikarembe. Bwana Mushakamba rero ibi biragaragaza ubwoba bafite kuko hariya bigiye gukomera, ariko mu ruhande ruvuga urundi, ariko buriya nabo wabavuga Ipinga hari abasirikare batagira ingano baturutse za Kisangani, indege ziramena. Uzi ko Ipinga hitwa Ingasa hari ikibuga cy'indege, indege ntoya zigenda zigwaho zizanye ibikoresho n'abasirikare. Ikarembe buriya na Pinga biraje kumera nk'uko saa kimeze na Goma, ukuntu Goma baharunze abasirikare, Pinga naho niko barimo baharunda abasirikare bitegura urugamba. Mpamya neza ko hariya muri Pinga biza gukomera mu minsi itaha mike, mu gihe gito kiri imbere. Bwana Sentama, ibintu uko bimeze ni nka kwa kundi ubona nko mu rusisiro umuntu yubatse inzu nziza, akaba ashaka ngo inzu nziza ye izahora ariyo yonyine, ntihagire undi muntu wubaka inzu nziza, hagira undi wubaka inzu nziza agatangira kumuvuga nabi. Rero n'aba ngaba babajwe nuko bari kubona M23 iri kongera imbaraga, kandi nabo barongereye imbaraga za Pinga. Mu by'ukuri ni ugutabaza kuko babona Pinga bagiye kuyamburwa nk'akabuga k'indege kabafashaga. Ikindi abo basirikare babo bafite za Pinga n'ahandi ntabwo baruta abasirikare n'ubundi bari za Kanyabayonga, ntibaruta abasirikare
bari za Rubaya n'ahandi hatandukanye turabizi nta hantu na hato M23 yigeze ifata ihawe nk'impano, aho M23 yagiye ihafata kubera ko yarwanye ikahatsindira kandi itsinze imbaraga nyinshi cyane za FRDC. Bwana Sentama rero ikiriho nuko M23 niyo baba batanu batesha umutwe cyangwa bakirukansa aba FRDC, usibye nk'uko bivugwa ngo ubwinshi ntabwo ariko butanga umusaruro. Buriya Bwana Sentama icyo nzi cyo M23 niyo yaba umwe aba yizeye ku mwitozo ndetse no ku rugamba. Niko bimeze Bwana Mushakamba. Reka rero tudatinze tugane ku musozo w'amakuru yacu, twibutsa abari badukurikiye amakuru twaganiriyeho. Twaganiriye ku ngingo zigera muri enye. Twaganiriye ku ba FRDC na Wazalendo bapfiriye ahitwa Karembe, tuganira ku bakomerekeye Ikarembe na Gahira babuze ubuvuzi babura n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose nk'ibyo kurya no kunywa. Tuganira ku masasu menshi yari yumvikanye mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho, aho bwari ubusahuzi bwabereye muri uriya mujyi. Ikindi twaganiriye ku magambo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavugiye Ikisangani yagiye gutaha ikibuga cy'indege cya Bangoka hariya mu mujyi wa Kisangani, umurwa mukuru w'intara ya Cupo. Bwana Mushakamba, reka rero natinze nibutsa abadukurikiye, abakunda kudukurikira bamaze gukanda subscribe bajye bakanda like kugira ngo bigaragare ko bashimye ibiganiro byacu, banatwandikira ibitekerezo byabo ahanditse comments kugira ngo turusheho kunoza ibyo tubakorera. Abatarakanda subscribe abo nabashya nabo bayikande, kandi kandwa rimwe. Iyo uyikanze bigufasha guhita ubona amakuru akakwizanira utiriwe ujya kuyashakisha. Nari Sentama rero kuri mikoro, reka mbabwire nimwirirwe neza, muhahe muronke. Bwana Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye byimazeyo. Nshimiye abadukurikiye aho bari hirya no hino. Mwese mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, umunsi ubabere muhire, muhahe muronke. Abari mu bihe bishobora kuba atari ku manywa, namwe mugire ijoro ryiza cyangwa se igicamunsi cyangwa se umugoroba mwiza. Imana ikomeze ibane namwe.